Gospodine Markoviću, skoro 40 godina vi ste domaćin koji dočekuje gosta ovde, turiste ispred spomenika na Čegru i to bez jednog dinara naknade radite sve vreme. Kako je sve to počelo? Pa, za veliku proslavu i godišnjicu 1989. godine, kada je najviše urađeno, uloženo u spomenik, slučajno sam i ja bio u glavnom odboru za proslavu Čegarske bitke, pa je pokojni Bogomir Stanković, direktor Narodnog muzeja, primetio da kod mene ima malo i naratorske sposobnosti, a i dosta znanja, i predložio na velikom skupu koji je broj 101 čoveka, predložio da ja konačno dobijem zvanično od države zvanje domaćin kompleksa. Ali moj status je bio volonter. To je bilo i tako ostalo do dan danas. Skoro 40 godina. Nemam prava na pomoć drugu od države, zato što ja imam svoju penziju koju sam zaradio u elektronskoj industriji i sa ponosom uvek kažem da sam bio u izuzetnoj fabrici. Imao sam sreću da budem kao učenik u privredi. Kako izgleda jedan vaš dan, eto već skoro 4 decenije? Ovde kad dođete na ovo mesto. Prosto da nema pravila i nikako nije svaki dan isti. Uvek se nešto događa ili iznenada. Sad sedimo, pričamo i tek kola jednom. 2 minuta već je druga slika kad izađu kao juče, na primjer, porodicu iz Nemačke i to vrlo obrazovane i zainteresovani za istoriju, što nije baš čest slučaj. I baš sam se obradovao što ovako, bez neke pompe druge, jer zbog vremenskih uslova, kad je crven alarm, malo se zadržavam ovde. Ali mi je bilo milo da sam se baš pogodio, znači tu. I to treba srećan nekad. Zato što ne može od jutra do večeri čovek da bude tu i fizički je teško održivo. A konačno, ja sam sada 81 godinu i dao mi Bog još zdravlja i snage zadnje 2 godine da obavljam posao ovde kao da sam u 35 godina. Još me toliko zdravlje služi. Ali zato planiramo da zamenik moj da bude moja unuka Milica, koja se ovih dana udaje. Ona uči odlično engleski, voli Čegar, voli istoriju našu i vrlo je spretna da dočeka goste i da im kaže nešto, a to svaki početak je težak, pa će i njoj neće biti lako, da ima da izabere svoj stil, način prilikom dolaska gostiju. Mada je kod nas u mnogo velikom slučaju sve najavljeno. I školske ekskurzije, i nastavničke, gosti firmi nekad, gosti grada, gosti države, sve to bude najavljeno i onda sve se radi po pravilu
da ne sme da se napravi neka greška. Ne bi mogao da vam nabrojim, ne bi voleo političare da spominjem ko je bio od njih, ali očekujem predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zato što mi je obećao da će s prvom slobodnom prilikom da poseti vrlo rado Čegar i da malo čuje deo istorije od mene. Kad dođu turisti ovde, neki se prvi put susretnu sa čegarskom pričom. Pa nije ih malo. Nije ih malo, ima koji su čuli samo tek nešto, ali za pravu priču ne može u reč dve. I drugo, na ovom mestu moraš da budeš i ekspert, da brzo proceniš i gosta. Kakav je u obrazovnom smislu i koliko ga stvarno zanima. I onda prilagođavam se tim uslovima da budem, od malena sam tako i učen, da budem gostoprimljiv. I uvijek se nađe tu neko posluženje. Recimo, sad zbog vremenskih uslova i to da očekujemo i kišu, nisam izneo sto, klupe, stolice. Tu kad dođe Srbin, čeka ga srpsko gostoprimstvo. Na stolu mora da bude domaća rakija, kapa, ratuk, nas je srpski uz kapu, vanile, malo kolači da osveže čoveka i najviše od voća serviramo trešnje kao simbol ovog kraja, jer Matevac je do skoro dok nas malo u Smederevu nisu prešišali. Na čitavom Balkanu je bio najveći proizvod trešenja Matevac, Donji Gornji i sa okolinom, razume se. Kakve su reakcije ljudi koji dođu ovde prvi put i kad čuju priču o čegarskoj bici i o stradanju srpskih junaka? Ima ljudi koji su nešto čitali, ima koji nisu ništa. I to je razlika. Razumem, znači onaj ko ništa mora da se vratite malo unazad da bi ušao u priču, da bi osetio tu našu muku. Jer ovo je najkrvavije mesto u Srbiji i mnogo nas zadužuju paliborci da vodimo računa o njima, o spomeniku i da gosti budu što bolje informisani. Sad se ovde i kako desilo. Tako da ima gosti koji, mi, primjera radi iz Niša. Mi smo iz Niša, mi sve znamo. Ali dođe posle toga neko od gosti koga su oni doveli ovde, pa vi bi čuli malo više. Pa gospodine, ako hoćete više, sešćemo, pa ćemo lepo pored, da čujete besedu o slavnom Stevanu Siđeriću redom. I tako nastavimo i ljudima prosto malo je u literaturi to posvećeno, nažalost, ali i jedan od ciljeva, da ne zaboravimo, je sada zadnjih godina, da kroz besedu, koje se na poseban način rade ovde i sa emocijama, da naučno dokažem da na Čegru nije bila klasična izdaja, kako su neki, nažalost, i naši pisci umetnuli u knjigama, da kažem tako. Čak i u mojoj knjizi ima jedna rečenica gde nisam baš najbolje tu reč mogao da eskiviram i da
Radi se o glavnom komandantu Miloju Petroviću, ali kad se ispostavilo, kad sam više literature zgrabio oko sebe i čeprkao, kopao svo ovo vreme, i interes velikih sila, pogotovo francuski Napoleona, je bio da ovde Turci u tom trenutku odnesu pobedu. I nećete verovati, to je bio period vrlo čestih tursko-ruskih ratova. I najgore po Srbiju, period kada se Napoleon Bonaparte spremao da krene na Rusiju. Zato je izabrao za svog glavnog prethodnika za teritoriju Balkana i Srbije najboljeg oficira u francuskoj vojsci, koji se zvao Dibaše, a u stvari je to bio špijun broj 1 za čitavu Evropu. I eto, usput, neka znaju i vaši gledalci, to je čovjek koji je prvi napisao knjigu u svetu o ratnoj špijunaži, a i sam je bio špijun. Sada, koji je problem nama napravljen, kad smo ovde došli 18.000 Srba i nismo smeli da krenemo na Nišku tvrđavu, gdje je bilo 5.000 Turaka. A razlog je zbog Dunava i drugih problema. Rusi su kasnili i bez te topova nikako nismo mogli i smeli da krenemo na Niš. Pa je naša komanda odlučila da na ovim prostorima ipak sačekamo obećanu i ugovorenu pomoć Rusa. Dok stignu Rusi, da se ovdje na ovim prostorima organizuje front, koji po mnogim stručnjacima današnjim uopšte nije bio loš i pogrešan. Ispred prvog sela Kamenice postavlja se paraćinski vojvoda Ilija Barjektarević. Na 3 kilometra jugoistočno odavde pobratim i levo krilo Hajduk Veljko i Petar Dobrnjac. A u pola ove planine je glavni komandant Miloje Petrović. Dok njemu iza leđa na temenom vrhu bude čuveni i vrlo poznati i hrabar mlavski vojvoda Paulj Matejić sa 2000 pešaka u rezervi. A glavni junak naše besede i srpske istorije Stevan Sinđelić izabrao je brdo Čegar za svoje uporište. On je ovde sa svojim resavcima izgradio veliko utvrđenje, koje, da znate, bilo u obliku potkovice. A ove 3 kaskade namerno su urađene ovako, da nas asociraju na 3 sprata puškarnice u čegarskom utvrđenju i koje je građeno skoro mesec dana. Sada na scenu stupa najbolji Napoleonov francuski oficir, rekao smo, zvao se Dibaše, koji po zadatku Napoleona i za velike pare u Niškoj tvrđavu Turcima kazuje da je u tom trenutku čitava Srbija ponovo na nogama. Da je toliko jačala, osnažila, organizovala, da će samu sebe osloboditi i bez pomoći Rusa. Ukoliko Turci s mesta ne organizuju, kako bismo mi to nazvali danas, ne propagatore, nego da zatraže veću pomoć. I tako, dok smo mi pravili to utvrđenje,
Turcima je stigla ogromna pomoć, čak iz Grčke, da ne poverujete, za mesec dana buduvačni da dođu iz Vranja, iz Leskovca, iz Albanije, iz Bugarske. I sada je došlo do strašnog, užasnog preokreta na Niškom frontu. Da ovde bude strahovito mnogo više Turaka nego li Srba. Zbog lokacije pokažem gostima, đacima i turistima pravac Niške banje, da bi naglasio gdje je bilo desno krilo turske sile. A onda, kažem, i malo ih pripremim da sami stvore jednu strašnu sliku. A to je, kad znaju gdje je banja, pokažem pravac da je tvrđava i sad im napomenem slušalcima 11 kilometara konjanik do konjanika, turska sila. I to vam sve govori. A od Niške tvrđave, prema ovom brodu Vinik, koje je puno naše istorije, da znate, i mnogo toga krije u njemu tajne još, tu se postavljaju najskuplji plaćenici. A na vrh Vinika postavljaju artiljeriju. Sada obavezno napomenem slušalcima da se radi o topovima engleske proizvodnje i da su to topovi bili najbolji na svetu. A ne postavljaju se slučajno ovde na Viniku. Vrh Vinika je i dan danas spojen s Niškom tvrđavom, tajnim podzemnim tunelom. Imate sliku u mojoj knjizi. A taj tunel Turci koriste da direktno podzemnim putem iz tvrđave dovuku preko 4000 svojih vojnika i na 1,5 kilometra zapadno odavde formirali levo krilo i vidite sada opkolili Sinđelića. A on je ovde imao 3000 svojih boraca, resabaca, međutim, njemu je, da znate, kao najisturenijem srpskom vojvodi dato još oko 1000 dobrovoljaca. Ali kad Stevo vide da se dušmanska sila roji, pomoći ni od kuda, želeći da spase 100 svojih boraca, on ih oslobađa zakletve, koja je glasila svi za jednog, jedan za sve. Ali ni jedan jedini srpski borac nije ostavio ranjene drugove, niti vojvodu Sinđelića, kome je onda od besa, od muke, što će mu svi ljudi stradati, pa i on sam, sinula ta čudna ideja šta mu valja činiti, pa svom Sejzu daje zadatak da pripremi magacin s barutom za paljenje i eksploziju, ali taj Sejz je na turskom konjovodac. Radi se o rođenom kumčetu Stevana Sinđelića, koje je imalo samo 15 godina. I sada imamo 2 drame za našeg junaka Stevana Sinđelića. Prva drama, odluka njegova lična, da pogine od baruta, da ga ne bi Turci mučili seckali. A druga je malo teže. Kako teže? Pa teža. Problem je bio kako da Stevan spasi rođenog kumče, jer je kumu dao vojvodsku reč da će mu vratiti dete živo i zdravo. A sada šta ako se desi da on još, da mu ne može pomoći, šta je bilo?
Toliko je Sinđelić bio u takvoj teškoj situaciji mudar i spretan, daje Kumčetu svog konja i pokazuje staze u planini gde još uvijek nismo opkoljeni, što će se kasnije vrlo brzo desiti i da se tako Kumčeva koji se spase. Ali pre nego da krene odavde s Čegra, daje mu svog konja, pokazuje mu staze, ali uzima sedlo na svog konja, koga daje Kumčetu, i okreće naopačke. I tako naređuje Kumčetu da tako stigne pred majkom Sinđelijom. O čemu se tu radi? Pre polaska na Niški front, tajni dogovor između majke Sinđelije i Stevana je bio da ako se njegov konj vrati s fronta bez njega, a sedlo bude na konja naopako, da nikome ne proradi zašto je naopako, da je to znak da je Stevan poginuo i da mu majka izvede red i počasti. Sad su krenuli topovi, artiljerija prvo, ali su dosta bili slabo obučeni, a novo naoružanje, pa su dovukli topove na tačno 350 metara iz ovog pravca. I sad kad bi rekao vašim gledalcima i vama lično, taj prostor gde su postavljeni turski topovi je apsolutno, 100%, da li me verujete, da li možda razumete, dozvoljavam da proverite, što god ja kažem. Taj prostor je i danas apsolutno isti kao i u vreme Čegarske bitke. Slobodno, kad imate vremena, pokazati vam da obiđete i kako su izabrali taj položaj, odakle su bili vrlo precizni. Moram da kažem, nažalost, jer je Čegarsko utvrđenje vrlo brzo bilo maltene sravnato sa zemljom. Ovde od granatiranja bilo užasno mnogo mrtvih i ranjenih Srba. Kad su završili prokleto granatiranje, zatvaraju krug oko celog brda Čegar, da nijedan resavac nije živ sa Čegra. A onda su krenuli u talasima od po 3000 Turaka odjednom na naše utvrđenje, gde dolazi do borbe prsa u prsa, gde su srpski junaci pokazali neverovatnu hrabrost i smelost, ali još 3000, pa još i tako finiš bitke, 15 Turčina na jednog Srbina i srpskim borcima jedino oružje ostali su zubi. U takvom haosu Sinđelić s kapetanom Stavujevićem jedva se probio sada do prave barutane, da ne bi pao živ u ruke Turcima. Još jednom je pozvao saborce rečima: braćo, spašava se ko hoće, ko može. Umeđu vremenu Turci ga prepoznali po uniformi i prestaju da pucaju prema njemu, neće da ga ubiju. I radosno viču: živ, 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 da bi ga živog natakli na kolac. A koga dovede živog, obećana velika nagrada. Zbog velike nagrade rulja Turaka kreće prema Stevanu, koji sve to vidi, koji zna da njega neće ubiti. No čeka da mu Turci priđu što više. Kad se to desilo, tek onda vadi kuburu, puca u barut, pali ga, dolazi do strahovite eksplozije i deči napomenem i vama ću, dotad neviđene u istoriji ratovanja, gde gine naš najveći junak Stevan Sinđelić, ali je zato s njim u vazduhu odletelo i ko zna koliko Turaka.
Nažalost, dragi gosti, 4000 Srba osade poginulo u jednom danu na Čegru i okolo. Od toga da znate, pošto to prvi objavljujem u srpskoj javnosti, od topa do topa ispod spomenika ovde na Čegru nalazi se jedna od najuređenijih spomen kosturnica. Ne u Srbiji na Balkanu, već u Evropi i šire, zato što je čegarska kosturnica kompletna i patološki obrađeno, presahranjeni borci, a zaštićeni su kosturi srpskih junaka sa šinama una krst. Znači, ovako je jedan red šina, ovako drugi. A pitate se zašto? Pa, kula je blizu 100 tona teška, na reži na srpske kosti. Koliko su naš kralj i družina razmišljali o svemu. Ali kaže se da je za mesec dana borbi oko Niša, koliko su trajale tada, i na dan glavne bitke poginulo i preko 10.000 Turaka. Zato je Huršid paša bio užasno besan, ljut, pobedio, a više poginuli. Pa je naredio da se glave poginuli Srba s Čegra ovde odseku i prenesu za Niš. Ovde stižu psi rata i mimo plate za velikih 25 groša po jednoj glavi seku srpske glave bisagama i konjima za Niš na gomilu gdje treba da se gradi Ćelekula. A o našoj dečici sa unapred izvinjenjem kažem da je sledeće mnogo teško što ću im reći i da mi pođu više puta i suze i zamolim ih da mi to oproste i da nastave da mirno slušaju, što je u 99% tako. O čemu se radi? Preko noći su Turci opkolili Niš i na obroncima iz okolnih sela su pohapsili Srbe majstore, ali ne obične majstore, već isključivo majstore koji se bave obradom kože, a oni se i na srpskom i na turskom zovu Ćurći. Oni su jadni najviše nadrljali, jer su morali na srpskim glavama, gde treba da se zida Ćelekula, da iz jednog dela skinu skalp i obrazinu. I praktično Srbinu je morao da odere glavu. 952 lobanje bude uzidano u Ćelekulu. Samo dan, dva kasnije, kad je završena Ćelekula. I Sinđelićeva glava bude donešena iz Tvrđave, ali ona bude uzidana na vrh Ćelekule. Ona se sada čuva u posebnoj vitrini pored malo preostalih glava, a obrazina i skalp budu uštavljene, preparirane, popunjene slamom, plevom, lišćem, da ponovo dobije oblik glave i tako ušivene kamilama pravo za Tursku. Da se Huršid paša lično pohvali sultanu kako je on još uvijek najjači na ovom delu Balkana. A oslobodilac Niša od Turaka, knjaz Milan IV. Obrenović, 4. jula 1878. godine podiže na Čegru spomenik Stefanu Sinđeliću, to je prvi spomenik nekom velikanu posle ropstva od Turaka. A čak 50 godina kasnije, nova dinastija,
a na inicijativu niškog vladike Dositeja i razume se sponzorstva našeg kralja Aleksandra Karađorđevića, izgrađena je divna kula da štiti spomenik zapadno Vidlište i da podsjeća na 3 sprata čegarskog udruženja. Sad kažem, važan datum za svetsku istoriju. 1. jun 1927. godina, kada je završena kula. Sad na osvećenju kule ovde stiže lično i naš kralj Aleksandar, kojom prilikom, posle velike ceremonije osveštavanja kule, zasađuje ovu lipu. Ona je još živa, njoj je sada 99 godina i ovde još jednu, ali nam je ova stradala pre 20 godina od mrava. Dakle, nije ljudski faktor bio kriv i pre 20 godina mravi je pojeli iznutra i oborili, pala je za sekund i po, neverovatno. Ali da niko nije stradao od te lipe. Sad, kad je zasadio naš kralj te lipe, onda se penje na gornju terasu. Zato je ona dobila ime i naziv Kraljeva terasa. On je bio gore, naravno sa dvogledom, a ovaj deo bio rezervisan kao pozornica je napravljen sa naslonom. A zašto? Pa to ovdje je stojilo: svi do jednog ambasadora iz Beograda su došli da vide prvu rekonstrukciju neke bitke ili boja u svetskoj istoriji. I jedva sam došao do ovaj podatak, toliko se radujem, ima Srba i na akademiji kako su mi pomogli. Preko 70.000 Srba je uzelo učešće u kompletnu rekonstrukciju bitke na Čegru. I to je prva bitka u svetu koja je rekonstruisana. Tek posle nas godinama, skoro 30, bitka između Francuza, Napoleona i Rusa. Kralj je bio na vrh terase, a ovde bila pozornica i odatle su oni posmatrali, a kralj od vrha, da se zna kralj je kralj. Zato se ona zove Kraljeva terasa. Naš Delija mnogi ne znaju tačan datum postavljanja biste. Čak 11 godina ova niša čekalo se na nju. Dok nije urađena prava bista kako treba. Da krenemo od spomenika, na poleđini piše da je knjaz Milan IV. Obrenović 4. jula 1878. godine podigao taj spomenik i dakle to je prvi spomenik nekom srpskom velikanu postavljen ovde. Kažite mi vi... Na nijednom mestu u Srbiji nemate situaciju gde su 2 dinastije posadili neki svoj znak. Dakle, sad imamo Obrenoviće, a na istom mestu imamo i Karađorđeviće. I to je za mene ipak nešto simptomatično, interesantno, da smo i mi Srbi negde jedinstveni. Ja bi najveća želja tada da ta ljubav među sebe poraste malo više. Nažalost,
koliko se stigne. U godinu neslučajno. Osvojivši Niš. Znači, kad je Niš osvojen posle par meseci, i zato nije isti datum. Kažite mi, vi svakog dana palite sveće? Vidite sami ovde. Ovde stoji kad je veća gužva, kad imamo više ljudi, pa da ima veće mogućnost da pale sveće. Ovde se svakog dana, bez obzira na vremenski uslovi, Čegra je golo brdo, izloženo je vetrovima, snegovima, kad bude zimski period i to nije baš prijatno doći, ali bude čak i smetao da se jedva probijem do spomenika da bi Sinđelić upalio sveće. Znači, nema promašaja. Evo, ove godine se to nije desilo ni jednog dana. Znači, stvarno. Bilo je godina kada dan, dva ili, ne daj Bože, bolest, mada Bog mi pomogao da sam dobrog zdravlja bio skoro svih ovih godina. I dok budem mogao da se krećem, ja ću ovaj zadatak i amanet na ideje Radomiru Sinđeliću pokojnom bila da je jedan od načina da ja i oni iskažemo poštovanje prema srpskim borcima i prema Stefanu Sinđeliću na taj način što ćemo mi svakog dana paliti sveću i to se decenijama i decenijama dešava i ljudi to poštuju što odvajamo i taj deo. Nije baš prijetno minus, tresu se i ruke i noge, ali jedva se nekad upali koliko bude tu cirkulacija vazduha i vetrovito, da prosto ne možeš da zapališ sveću, nego moraš ovako kao što imamo. Kad se upale sveće, onda se zatvori i upale se. Markoviću, neko neobično kamenje je uzidano u ovaj spomenik. Evo, vidite sami, i za ceo od ploče blokovi Dobro. su sa kapije vinik iz Niške tvrđave, koja je tada slučajno rušena da bi ušla pruga za potrebu naše vojske. I do skora je pruga ulazio voz, ja se sećam. I to kamenje je iskorišćeno za... To kamenje je iskorišćeno za temelje i kule. Ali, otkud sada ovi simboli masona, Jevreja, vidite, to je poruka neka koju niko još ne može da dešifruje. Tu je Davidova zvezda, ispod Davidove zvezde je guska, a guska je u principu simbol selidbe i migracije. Ovako star sa 3 reda očiju, ovo su sve oči, a jedan od glavnih zakona u masoneriju je oko. Ovde vidite gusku, ispod njenog kruna ovde i sada, ovog trenutka, nalazi se figura zmija. Znači kako guska ključa zmiju. Ali smo morali taj deo, zbog nivelacije, da prekrijemo i ne vidi se guska. Znači, ne zna se kako Ako bi su to ostala kamenje. rupa, onda bi vreme pravilo smeće. Znači, ne zna se kako je to kamenje... To kamenje nije slučajno. Je li ono bilo u tvrđavi Niškoj? Pa da. Tamo je sve, to je svaki kamen vođeno računa i odakle i kako je. Sada, da li je ovi simboli, da li su bili po gradu raspoređeni ili su bili u Niškoj tvrđavi,
to nemam taj podatak, nisam mogao od nekog da dobijem. Sada, evo vidjet ćete Davidovu zvezdu, ali sa očima, što je nešto vrlo neobično, izvolite. Ali sa očima, pazite, to je mnogo jedinstveno. Kažete, strance posebno interesuju to mistično kamenje. Pa, Šta kažu, su negde videli tako nešto? ovako nema u Evropi nigde. Zato što oni imaju svoju masoneriju drugačije. Menjaju simbole. Ovde su bile pločice od keramike gdje su ispisane poruke. A ovo je zanimljivo sledeće. Ovo je krava i vidite mač u kravi. To je simbol zla. I ovdje imate klasičan simbol masona, kao na $1, što ima na novčanici. Evo izvod piramida, ali sa 5 oka. 1, 2, 3, 4, 5 oka. Topovi su sa Cerske bitke. Da simbolizuju pobedu na Ceru. To je bila prva pobeda i saveznika i Srba u celom drugom svetskom, u tom ratu. Dotle su sve Nemci pobeđivali. To je poljska haubica, austrijski patent, ali Schneider-Canet, francuska firma. Na usta cevi ima kruna srpska, kako je lepo urađena. Čegra se vidi pogled na stene na susednom brdu, koje podsećaju na figuru čoveka. Da. I ta figura se zove, kako ste rekli? Fenomen Sinđelić u steni. Zato što ima mnogo prema Bisci, kad pogledamo, sličnosti. Znači, ako se pažljivo dugo gleda, vidi se jasno lik. Da. Interesantno je da se lik u toku 24 sata, znate kad se najlepše vidi? Kad je poginuo Sinđelić, pred zalazak sunca. Ko može to da objasni? Ja ne mogu. Same glave postavljen je veliki krst, 6,5 metara u visini i 4,5 metra u širini. Ali je godinu iza nas strašna oluja oborila krst. Sad smo u situaciju da molimo da nađemo prave, iskrene sponzore, da učvrstimo taj krst još bolje i da on gostima bude vrlo zanimljiv, gdje smo Srbi stavili spomenik i krst pored Sinđelićeve glave. Da li vam je nekad palo na pamet da odustanete od ovoga što radite? Bio sam u raznoraznim stresnim situacijama, ali tako nešto uopšte mi ne pada na pamet. Dok sam živ, dok mogu da fizički sam da hodam, ovde sam svakog dana. I neka to ljudi vide kao moju zahvalnost i Sinđeliću i borcima, da neko brine o njima. I nastavit će, naravno, porodica. I ne samo, nego ima puno ljudi koji isto vole i istoriju i naših Sinđelića. Pa će prema situaciju doći i druga porodica. Jer to nije privatno, to je opšte narodno, društveno. Ali eto, veliki je zadatak i odgovornost ovo što ja radim. Ali toliko ljudi. Znate koje brojno stanje ja priznam da bi išlo spomenik za ove godine? Ja se lepo kažem, ja priznam
i u muzeju, jer oni registruju svakog, i pojedinačnog i grupno. Dovoljno mi, a oni za sada imaju, od kad sam ja tamo, oko 1.200.000 posetilaca. To znači da minimum sam ja imao toliko ovde. To treba dočekati, ispratiti, Ispričati. informisati. Jedino nekad se vremenski uslovi, kad se dese. Ja sam imao jedno snimanje ovde na -15, ali morao sam, pokojni Dragan, novinar, snimili smo i još minut, dva je trebalo da se dosnimi nešto i ja nisam mogao da odbijem legendu niškog novinarstva i srpskog. I dovezao me kolima, sneg do grudi, kao da smo u Sibiru, takav ambijent. I u takvim uslovima sam ja iznao stolčić ovde i klupu da se završi to snimanje. To je bilo... Ko vam pomaže najviše u ovom poslu? Čiju pomoć od institucija, od ustanova imate? Pomenuli ste preduzeća neka i... Pa najviše nam Medijana pomaže. IKP Medijana. I opština Pantelej nam pomaže dosta sada. Sam grad Niš, korektno prema meni, ali najviše za Čegar i park i lepotu grada i higijenu Medijana ja im od srca zahvaljujem što posebno za Čegar vode računa da uvek kad god ih pozovemo da preduzimaju stvari, da Čegar bude u ispravnom stanju sve da bude. Šta za Niš i za Srbiju znači ovaj spomenik na Čegru i ta priča o Vojvodi Sinđeliću? Pa znači, to je najsvetlija tačka što se tiče tog patriotizma i želje za slobodom kod Srba. Pre svega nam to govori, tu želju. Sad, što istorija je pokazala i kad smo bili malo i slobodni sve, ali nadamo se da će Bog da nas pogleda malo kroz prste i da nas jedno vreme, bar 100-200 godina, da nas zaobiđu, da malo i Srbija živne, da nije uvek pod pritiskom velikih sila.